na abrampa hey enra na me baby ye frɛ no abena wiafe pamade omo pamade ai ye wade pa na abrampa wade pa mu o no kwase oso wi university no otifie na onya adwuma eno so obesan bibi fofo eno kosua ade pam nisan so no wako school owie ye no san ko Nigeria san ko toaso itoyo mo pimpam luxurious dresses, sophisticated dresses enye ntade hu bia keke na wo Tigo Junction wo de backronom no me ne me driver Tailors so for my minister had enye ade pam e ho e boutique na so when you man sisi wo be ka se boutique bia ye frɛ no wia abena atelier ni shop ni di no abena wia fe no e na wia wafa wia no wamfa fe na nka ho e no de abena atelier na abrampa my lady samu amususu ye container mu kwase asema mu di edi ya frɛ kuya ya pensere ni pebra west na mi susu ya bomu susum sole sofo akwasane obi mre muduam 49 across back 72 street length na brapa my lady enura me kwa na me hu se unufo anokra yesusu uti se man na omu de designer fo de se anya mu de ri bio kuya across back length where's God uko ya duwa na madam no mo de ani bi container mu fo de be here I understand ko across back say make ya check out time so madam pa cha 32 kachiro where's length na say 29 underarm that slit length madam kanabo slit length we are no aba hips hips so for me bi tem pie tem of ahobe now ko designer for what na brampa my lady show that to nipple ya no ya dem tu nufu ano ha ni asusu ya ma wa yesei ni asusu akwa no me say what be wa ha mu sei ya dia fa wo sere ase akwa sei na me say ye container mfo say dia mu di ye ni tina abakọ na abrampa watade ni firi akoka ubusa se na we media nansena me baby wa cry poma dia ma me no se o send the template mi ma me se me mo bi nhwe ma me nipa ne sure de kwa pa no se o hiri ni se dia baba wa na ya de ne de wo de wakogina size 25 wo so me hwe wa be 16 sister ne seresa o pamba ezo 16 ampa enso ka de ro de ya me no kuya cha happen free yes madam happen ero gira ho across back ina sen 42 na blampa mo de ne sana susu ngofo enti de mpese e bi ye ne se wasu adwuma no sa on say ye koye nimu no ese wo upgrade you sa esakra ye ba enti kosua bibi foforo me ko ho no waje masters fo omo upgrade you omo because any dey no why it is school omo class omo gusu omo kire omo de enti solid free container nim na kosua bibi kakra wo hwe ya na abrampa bedu be we ka so obi atodu obi asi ho across bar street length west gardens no ha sankwasasem obi enu obeba because en sakra e den eti obia de bia wo ye bia no add value to it sua bibi for e den ka ho you know this